na naftu nikad veće. Akcize i PDV su iznad cene nafte. To je neverovatno. I onda izađe predsjednik i kaže budžet se puni. Jeste, puni se, ali se Srbija pljačka, selo se prazni, oranice ostaju zaparložene. Ljudi sa sela počeli su da potpisuju peticije da traže da se ukinu akcize na naftu za poljoprivredu. Da se nafta obeleži i nikakva Nedimovićeva obećanja 20 dinara, 30 dinara. Akciza mora da se ukine. Ne treba nikakvih drugih stimulativnih davanja po hektaru ako su ove akcize. On vam uzme 100 puta više, a onda vam vrati jedan mali delić od onoga što vas opljačka. Sa ovakvim akcizama i ovakvim obavezama selo ne može da opstane. I nema šanse da preživi. Mi danas imamo seoske proizvode koji još nisu prodati, koji će da potrule, a uvozi se sa strane. Srbija uvozi i danas krompir, Srbija uvozi prerađevine, Srbija uvozi sve živo. A zar ne može Srbija da napravi svoju proizvodnju, da Srbija ne može da ima svoju piletinu, svoje meso, svoje mleko, što je nekad imala, i selo je lepo živelo, razvijalo se i ljudi su ostajali na selu da nastave porodičnu tradiciju. Danas selo umire, a jednostavno niko nema da ga zaštiti.